Division khirtu te chibai ule PC vanun moi kania Serchhip Vangkhua ilo ngai thlang u Serchhip District Hospital amun ngai saturin mala tupol JAC din ani Nimin pia engine ni tlaidar thum le chan ve khan Serchhip konpui VC hola mi thahnem ngai te ankal khoma JAC on Serchhip District Hospital site and din JAC on Serchhip District Hospital site te hian Serchhip District Hospital building thar amun ngai saktura Mizoram sarkarin arwa manchu kaltlang pui ani nge theinan atop thlenga malak ni se anti a buk pui dai da tura Serchhip District NGO Coordination Committee in ma alak mek chu ngai twa chale turangen antuma Health Department thunei tu te po anpu ke choi liana building Serchhip Bazar malak na kaltlang puya hospital building amun ngaya sathwai turangen antum Serchhip pa mi thahnem ngai kalkhom te chuan Power Grid Corporation of India Limited CSR Fund atanga Serchhip District Hospital building thar sakna tur cheng vaibel che somni pakhat lai mai mu ani chu lom om anti thu an soya buk puidaya hospital building sak ani chuan Health Department in an chut na a doctor nurse le thok tu te quarter tour tui electric le kalkong le adang atan cheng vaibel se somthum zet angai beldona chu central sarkar in apek thei anjin lau thu te hospital building saknan hian detailed project report te po siamin Health Department in central sarkar avoi thum lai an dil lo cham nuwa Power Grid Corporation of India Limited CSR Fund na changa cheng vaibel se somni pakhat an mu thei chau thu te hospital building sakna tur cheng vaibel se somni pakhat po pe thei lau tu in cheng vaibel se somthum lai mai apek anjin lau thu te chu wang chuan buk puidaya district hospital building ding chol mai tur sak an hlau thu te mi pui tam jok te ta na pan ol sam amun ngaya hian building thar sak thwai an mamo to thu te an soi JAC on Serchhip District Hospital site dinin shwai tu te chu chairman pu kapliana pachuaw bazar hnuai vice chairman pu lazwi liana bazar hnuai secretary pu lalbiak dika bazar veng joint secretaries pu PC vanal vuana marveng pu silarin tluanga ramthun veng le pu arlal hlimpuya kanan veng treasurer P lalmuan puyi bazar hnuai finance secretary nula H lalbiak zavi bazar veng te anni Voindar som khan F zothan moya ma moya memorial interbranch YMA football tournament sport complex marvenga nei ani Opening match a konpui North branch YMA le chiatlang zotui thiang branch YMA te in khel turan ni a zotui thiang branch YMA an local lo wangin walkover in an tumpui te hi 3-0 in an chaka second match a Chimveng branch YMA le Darnam branch YMA te in khelin Chimveng branch YMA ten 3-0 in ne na an chang heng goal te hi rodin sanga goal ni le lalram luna goal khatte thun chu ani third match a Vengchung branch YMA le Philveng branch YMA te anni a last match a New Serchhip Bazar branch YMA le Dinthar branch YMA te anni naktuk first match a Cheknai branch YMA le Pianiveng branch YMA aning khelanga second match a New Serchhip North branch YMA le Serchhip Chanmari branch YMA third match a Marveng branch YMA le Konpui South branch YMA te aning khel le ang match nu nung bera konveng chiatlang branch YMA le New Serchhip Venglai branch YMA te aning khel ve thungang Chingchip joint YMA in Kwangsiam sa pathum Serchhip damdoi ina anda Kwang te hi Serchhip sub headquarters YMA te kuta hlan ni in heti hian Kwangsiam sa puitling Kwang pasari le no pang Kwang pathum le covid thi te da na turbi ka siam Kwang patni a oma Serchhip pa tianga tlom nga ya Kwang da te hi a thlona pek chwa thina ni a indai launa anasa hle a mundanga changa a leya lei chwa turati rotna te po a om thina ma se tlom ngai chwa in tiang hiam branch YMA ten an tho khom zel shi phot ani Union Minister Sri Pershatam Rupala in Maamit atlo Sri Pershatam Rupala Honorable Union Cabinet Minister Fisheries Animal Husbandry and Dairying Government of India chuan nimin tlai khan Maamit thlengin pulal nunhlua District Borsap pu Vinit Kumar SP Maamit Baka officials dangten tourist lodge Maamita an laudong song Voin Khan Union Minister chuan DC Conference Hall Maamit khopui chunga sarkar officials te le central scheme shanga beneficiaries te komna aneya
voin thut khom pulal nun hlua district borsap kai shwaya hian aspirational district program noya malak na sang te pulal sang lura aspirational district program nodal officer chuan PowerPoint presentation mangin chipchiar takin atar langa moson na omtele machop Jan lak na tur sang te soi ho zui nga lani Sri Parshitam Rupala Union Minister chuan ma mi district aron tlo chan le income ho na nei ani chan soin central scheme sang district mi puiten an hlotlin pui theinan le thataka kalpui ani le ni lo thli thlaya har sat na angte shechianga sutkian pui tura local ani thu asoya district concern officials te po in sarkar malak na program sang zir chianga beneficiaries ken an hlotlin pui ngei theinana chan laturin afui Mami district to aspirational district ani angin latna kirkhan big in enkol na atan cheng nwai nga thleng bil thei turin ro manna central in asiama Mami district chunga mi singa thanchua atanga mi sing thum te chu dong tura thanchua anni to thu soin abak mi sing ni po hian an mu theinan malak pui mek anni thu asoibok PM Kisan chu Aadhaar card ram le bank account nei tan dil thei ani thu soin a concern department te point Mami district chunga kutna thok tu ten he scheme atanga lok na mi tam thei angberin andon thei na na chanla turin acha bok union minister hian voin income ho na a sarkar officials le beneficiaries ken an har sat na le mamo an lo thlen te chu a thei anga bo zui sak atum thu a soini he huna hian central scheme chang Ayushman Bharat Health and Wellness, Ayushman Bharat Jan Arogya Yojana, E-Transaction, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, PMJDY, PM Street Vendors Atma Nirbhar Nidhi, PM Vashnidhi, Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, PMUY, Pradhan Mantri Awas Yojana, Gramin and Urban, Jal Jeevan Mission, Individual Household Connection and Schools, Swachh Bharat Mission Urban and Gramin PMMVY le PM Kisan Nwaya beneficiaries tele achangtu officials ke komna nein zo na le chana hun manzui anibok Union Minister hi Aizola Changin Director Fisheries Department Government of Mizoram le officials dangten anron joy o mani Prophet Muhammad chungchang wangin buaina chhuwa belzel BJP Shwai to Hui Nupur Sharma in Prophet Mohammed Soichia Tawanga Lung Oilo na Lantirin Ramchung Hun Shanga Nor Huai Hot Alania Mun Tam Taka Buaina at Swabok Karliam Dazir Top Nia Chong China Hun and Manzoa Uttar Pradesh Delhi Maharashtra State Dangate Muslim Ten Lung Oilo na Lantirin Prophet Mohammed Chungchang and Soidana Wanga BJP in Shwai tu Anni na Achanga and Bantak Nupur Sharma le Navin Kumar Jindal Techu Man and Pu Tani Union Minister Anurag Thakur chuan Nimin Khan Lung Oilo na lantir na a tharum tho na thleng thin chu ti top tura ngenin democracy rama tharum tho na hian mun anei lo mi tu point an Lung Oilo na lantir na hun an nei veka heng buai na hi in biak na manga chin fel thei reng ani lain kut tho le moi lo taka lo chet na tur hi a om lo ati pol sang shwai tu te po boruak thalo ti punlun zong a thil ti lo turin ati bok Jharkhand khopui ranchi a zir top ni a nor hwai hot na a buai na chua ka wangin mi patni an thia midang enge mazatin hliam an tuar he wang hian khopuya internet service tu darkar somthum pathum chung ti top ani bok Jharkhand police thopwang tu amol bi homkar chuan buai na chua kai hnoya hian FIR pariat zia lu ni in police team lamin an chui chiang meka thu zofia turin mi engemozat shen an ni ti asoi police station area som patnia CRPC section 144 puan ani bok Uttar Pradesh Prayaraj BJP Shwai to Hui Nupur Sharma laka Lung Oilo na lantir na le buaina chua ka police ken abultum tu bera anpu Javed Mohammed aka Jeff Pam chen na inchu Nimin Khan bulldozer mangati chiat sakani Prayaraj Development Authority PDA chuan Mohammed Tatnena Demolition notice pe in Nimin choma dar som pakhat ma a in chu chwa san turin an shiatira hemi hnu hian an in ti chetur hian bulldozer hi tirani Mohammed chen na in hi dan kalasak ni in PDA chuan an soi Javed Mohammed hi Welfare Party of India activist ani a buaina chua kai hnoya hian Injini Khan man ani to ani afanu student activist Afrin Fatima chuan anu le anaw po police ken an man tel ni in asoibok
BJP Shuai tu ten Prophet Mohammed Chungchang an soya le he thilawang ram chung hun sang sang boy na chuak meka Prime Minister chu a enroll thwaya hun to ti Congress Party Shuai tu P Chidambaram chuan asoi News Agency PTI in a komna Congress MP Chidambaram chuan BJP Shuai tu patni ten chong hwa thala tak chungchang a Prime Minister chu a tong chu a ma alak a hun to ani ep tu party sang sang te civil society leader te writer scholar le mi puinol puiten Islam huat na thu soichin te ti top tura an nor reng lai sarkar lai puin abeng achungong tlat hi apoi hle ani ramchung hun tam taka lung oilo na lantir ani mek chuan sa khozelen na chungchang chu sarkar lai puin angai saktok tak tak lauti atilangani an tibok Sonia Gandhi damdoi ina da lu ani Congress Party chuan an President Sonia Gandhi chu damdoi ina da lu ani ma se ngai to om ero ani lauti nimin khan an puang June ni khang kum som sari pangami Sonia Gandhi hi COVID-19 shi akai ti mu chu ani he shi ka noi thilawang hian damdoi ina da lu ani Delia Gangaram Hospital da lu ani enkol ri ani ang money laundering case Enforcement Directorate ED chuan Sonia hi Juni som pathuma thuzofia turin an kawa ma se COVID-19 akai ta kawangin Enforcement Directorate ne na hian hun po sei saktur po in alo ngen to bok hewang hian Juni som ni pathuma in lan turin an tile ani Enforcement Directorate hian Sonia Gandhi fapa Congress President Louis Rahul Gandhi po vo in hian in lan turin an ko ve bok Khatizong kha Serchhip Vangkhua kan ti chua thei chu ni